Mutongoi TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni kwatia ni watindanesa twatindanesa Mutongoi TV ngwatini wa mukamba ni saa cia Vilingi wa Mauvoo mwandoni wa saa 3:30 ni maundu meki bathuka ni tukumbane siku maukamba ni Kenya onthe na ndisi ansana na itukusela ili 3:9 wa mbisi na Nero TV woni waku utunenge na ile mitandao ya mkumukanilie ni Mutongoi TV neta wa Steve MUEMA tuna Teresia mwandani kunenga Mauvoo kuanzia meko na ani amwe mala tukumbanesi alatukumbanesie ni vamwe na Christopher Nzilu ni wapetangwa tawe munini wa speaker mbungeni ya Kitui ma MCA miongwana na umoni maamulea atatu maimwetikila mwene nthi ni wendeka kwiyumbanisia mbua ya El Nino kwa kubanda muno na kwisiana na mbange leto na kumana na El Nino Asi masaku ni mende kama toesiana siya ni meke 5 kupika mwonza kwa Tanzanzo nundu masaku itukana emosioni wa polio na chama chako tetea mavatama alimu nati kiasi ya TSC yekana ikuthamia alimu nothuku nundu mwamulo ni wongadiwe Vilingi wa Mauvoo. Naende mwana musaisia ni tukwambesia Vilingi wa Mauvoo lakini kumandithia okwa ukuvene kana musumbi Dr. William Ruto ni wapendwani ya cabinet kana ma minister meke bathukani o Musalia Mudavadi ni wali kabisi ni wa prime cabinet secretary olaivo na ministry ya foreign affairs kana maundu manthi anza ulawi na Dr. Alfred Nganga Mutua na ke Rebecca Miano ni wa thindi ni wa minister of investment na trade kana muvia wa utandithia ulawi Moses Kuria naende Alice wa home ni wa thimuvia ni wa lands kana muvia ni wa Itheka Zakaria Mwangi ni wa thimuvia ni wa Kigu kana minister of water naende Penina Malonza ulaye muvia ni wa utalii ni wa thimuvia ni wa East African Community na ASLs kana kula kwitha malembeta mate na mbua nesa momo Dr. Alfred Nganga Mutua ni walika muvia ni wa tourism kana wa utalii na wildlife na musi ya gethekani ulawe Penina Malonza na ke Moses Kuria ni walika muvia ni wa public service and performance and delivery management na ende muthia Honorable Aisha Jumwa muvia ni wa agenda kana muvia ni wa mevai culture kana kithio na arts na heritage na ende mavwasu neto kusaidhi ende tuikumanithio kwa ulikume maanisha hata kwaku na uthukumi wa serikali ya ndhi ya Kenya tuambise Mauvoo maito kwa savali umwe amemba mambunge ya Kitui ni makuna kula sia kumungutho la munini wa speaker mbunge ni Christopher Nzilu Nzio ka MCA wa changwithia uthuloni wa sua kuma mwanyane usu ndini wa sikalo sia umundi amemba miongo ena na ana alame bikete sikalo ni isu miongona no mone kwa tambau kubetangwa kwa Christopher Nzilu na angia ratumaliana na uo wala amwe mama betu la Christopher kwa na mo ne utume imuthuku wa ubisi pamwe na kwa nia amemba mambunge su ya Kitui pamwe na maundu ange meke bathukani Onesmus Chalo nukutwalese
Amemba mabunge ya kaunti ya Kitui miongwena na umwe kati wa miongwena na ana ala mevikite sikalone sia mbunge ii ni makuna kula ya kwa munguthola munini wa spika wa bunge ya kaunti ya Kitui Christopher Nzilu Nzioka kuma mwanyani usu na ola ekwatie uketi na wakunena niso kwa mutalatala usu wa kumumia mwanyani usu na ola withakitwe mbungeni ii ni MC wa Kanyagi Boniface Katola walangu thunene ya memba mabunge ii makwata mbau nthini wa mutalatala uni kana vena amwe maundu ala memba aya mawetete ni mama nothothe kwa setambia kumuveta Nzilu kuma mwanyani wa munini wa speaker. No, that is just a small housekeeping matter. We're just doing some housekeeping, eh? Yeah, we're just doing housekeeping. No, mwali ko bandu mwama nanai. Isi twakoma niyo ko tutesene muno. Inde mwaka ni uthelile. Ine tumananie. Mutumio ni wisio nake mutumio ngine wisio na ita manana ni tukula na siai. Nundu itakoma niye na tesene neza na twanengane majukumu. Itu amina omanana wolotono. Tambe na kila memoko na nyanacho ni utumi muthuku wa visi kwa nyamemba mabunge ya kaunti ya Kitui kumaluka bungeni ya kaunti ya Kitui sikalo itendelu na ingi kutia sikalo sia mbunge kumotola mote spika wa bunge ya kaunti ya Kitui Kevin Kinengo kwa kuthamisi sikalo sia mbunge vena mitalatala yele kunena niswani amemba mayo kumya Mauvoo movisi wake tena wiwano na atongo ya nyanya kati wa maundu angi nthini wa sikalo sia umo nthini la sia atongo wane spika wa bunge ya kaunti ya Kitui Kevin Kinengo ni wa munenge Nzilu mwanya wa kuitetea kukonya mutalatala usu vala Nzilu wawetekana maundu alonu kuna nyonamo tima uo onakwithia ananengania valua bungeni ii akuleti anengwe evinda kumbanya usungio wa maundu alonu wetu namo nthini wa mutalatala uu angi memba mabunge na aleme ongamana kulea na mutalatala usuni vamwana munini wa alingi bungeni na ingi MC wa enda umalalane Erastus Mbuno na memba mwolote Mary Ndumbu mutalatala uthakiso bungeni tina wasai miongwene na ili kuosa nyokuma kuya memba mabunge ii no kana kuunenge vinya wa kunena niso sikalone sia mbunge ni wiva na twethia uketha twa unengio wiyota tona twikwe umwe witu twivata naku twendea kwikala naku na mugo indi wiyo aba itonengie tutotha naku ekatu sisio mundu ngio ulo utona twende so kila tweka bano ile sietona kisungu housekeeping yakana mheshimiwa Christopher Nzilu olondo mwevu kwambio mundu tiwe deputy speaker witu indi no umwe witu na wa mwolota withia wolota mbunge ya Kitui itina wa kumunguthola munini wa spika kuma mwanyani wa memba mabunge ya kaunti ya Kitui menena na ndeki mama vonza wa miako ya bunge ya kaunti ya Kitui ni malea kwa vanene kunena nisietambia yi mosa Alex Nganga ni memba wa bunge ya kaunti ya Kitui kuma wodini ameambani na ingi motongo iwala ni bungeni ii iweta Nzilo ni wemue ni wea na kiu chothothia moko setambia ya kumoveta anete mwendete na tuivata nake muno no nguyatwa munengie twesaithia kidogo tu hivi inamlemea na hitu wala nundu inamlemea kidogo hivi pandu bo mwaicha mukuo muito ekatu mwa mukuo nikaneze kwitha unake na mwana wa thuku mandu machangwithia wastinesa wa utwenda wa utie maundu maingi tilivota Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma myakoni ya bunge ya kaunti ya Kitui Neta Onesmus Chalo ya El Nino direction munene wa ukunikili wanzeve county ya Makueni Jonathan Ngayaini wenda enendele mbetani ya ukamba meyombani kutelekana mbua ii kwa kwikia mawalanio ma kwivetangana na mbanga ila sio kana sena kigo na kusobya baita munene kwa kubanda kwa wingi ni kana kumengetha ya kuyana ainena na ndikima Mauvoo kisesene cha kuthima nzeve na mbua cha Makindu Ngayai easia wana kwithe wa serikali na mevia ingine yende kwika mawalanio ma kukitana ku na kiutani chambua iya El Nino enendeni mailete kwitha mostali ni wambe kuyikithisia usubi kuo Ken Mulinge nokutwarasi inene tena wakutongosia mauvisangi mamo vya kunikiliwa nzeve kiseseni cha kunikiliwa nzeve cha Makindu kauntini ya Makueni Jonathan Ngayaini wambula mbua iya El Nino tekwe kwa watu wa kauntini ina ilembetani ya ukamba kwa jumla kwa ambisha mudhiani wa chuma chake licha moyo 10 kufikia mwini wambe mwakani twadhi vaya ndainende kwivathana na mikaleleto na kumekia mbanga ni lesio kana sena mbua mbingi takukila mbusi sina kiwu kana kulekelea sena sio vatena mivango tui ando maitu kwi mbanga mingi twetele nono mito mbusi siduni si uswa kiwu na ando maingila kiwu ni maile kwitha mozete caution kana mena tahadhari kou ibina mbua ya mbia ti ibinda yao thoka na mbusi ni ibinda yao siasana situ ikalike mbusi ni kile ibinda na ndirabi ando maandika nai ona na musi thekani nizioka kwitwa misi sioka misi kuya balanzo kasikala
mbango isu cio cia kiwe cionzo kaciethibana no citu ni cia wildlife. Ngaya ikithia serikali ya kaunti ya Makueni yimwamba na serikali ya Gateta iminete kuvania kundu kule nthime mucioni wa mbanga cia kiuta kiu kingi kana kutiuka kundu kuku vamwe na isimwe cia mboni icio cia kilungu na kibuzi cha umilono wacio kula kiu cha mbwe kitethana na sindu cia kukisia kusemba na nthi na kulika nyombani cia ene nthi. Ngaya iweta kundu kwa kuthamisia nthi alame kwikumbelwa ni mbanga taita kuminete kutengwa icio ni kivathukanyo cia kaunti ya Makueni. Serikali ya kaunti na serikali nene nisiikite mikakati mayasia kana kila sekta nikite maushauri kwa andu mo kwa kila sekta ina maofisa mo katika kila ward na ward officers wonde tumekete katika tahadhari matavia andu manthi andu mo kila maile kwisia ningana tole misio na banga na ni ndumero na kwikata nikenda marone kutafu the opportunities na metethie na mbweno ambao ni yokete ningito. Martin Mutomo enendela mevikete kisesene kikukwata umanesyo umana kukonya mbua yewe tatamekite mawalonyo makuvosia enendela matona kukwata ni mbanga cia mbua iya El Nino. Yolo akie ithuthia aimikwema kwa wingine kana kwesiania kumananza na itina kusuvia ngetha ya miundani yo kuondu wa thano vandu va kuita na mathoa makwicha na itheka. Na kulima onde kulamai ni mavoya pio kila mundu ekie viti vala uwe na ekie viti esikana uti wa source ya income ya kuoto eju takuoka mbani na muno Makueni ni ukulima painzi yengi turono kwata kindu chao yala kumaba so ukulima ula wandewe Makueni from Kibwezi East Kibwezi West Makueni Kaiti Kilome na otamba tambaka Mbone ni makulia mekie viti ni mane mbua ni yokete na mbua mbingi. Ndilivoti ya Mutongo TV kuma Makindu kauntini ya Makueni nyoneta wa Ken Mulinge. Tusonga na mbebinda ye enende mande kwetala mbua ya El Nino serikali ya kaunti ya Masaku kwisila movea wa itheka na uyana wa masoko ni ambia walanio wa kubukwa mtao masoko ni kibathuka ni kilelo ni cha kwikithia mbua esu yambie kiugo kitokwanu kiuso wa masoko ni kubingisa biashara na ndambuka ya enende one kwa tena na minister wa movea wa itheka na uyana wa masoko serikali ni ya kaunti ya Masaku na Daniel Nganga loelese itambiyini yote thesia banene kusiani ya enende na Mauvoo alama umana na kiko Dan Mongela tueleze. Nadhani Nganga na ndikima Mauvoo va musieni wa Masaku wale sekana serikali ya kaunti ya Masaku Islamu vyo ina wala niwe mwana wa kuvukua metao dikenda kugithekana ivindani ya mbua kiwu kiko kinatumana na kuya enende mwishoni wa kwikombera ni Mauvoo kuhusu maundu ma utheu wa matao ni maitu ito na challenge ya solid waste kana kikokela kithete nondwa silwila ndo maitu matumia masokoni na ito ambeizie mubango wa kuthesia soko situ netethero ju kwa vinda ju tethero ndonyo kete bidivyo mabuti mabetangwa kabisa na nema beteto kwa bidii ado maitu tuna makasie wethe makona uyo sondu bailete na netu ambeizie mubango makua onde mapetangitwe kwanziela kwa metukileto onekana wengine walesekana ni mambisi walinyo kuweta kikoma sokoni na kuongelanga maviva asu makiko nikienda kwikithekana kwethi wana utheu na atandithia musini wa Masaku nimethi wana muithiluko masio mauthukumia at the same time netu ambeizie mubango wa kuhakikisha kana netu tesia metau la yaisela ke unundu El Nino yo kandiko ke kwithia metau jitu yusie mabuti kiwoke kauswa kakela ndia leloni ko undu ambezi mubango suwa othesia metau mundu akwithia soko situ siendeu o mituge netwetha tu engage pia ndu mamuika kena matutethesie kuthesia matao ni maitu pe program twende na governor no kumeana very soon yolu ondo tethia ti kwatenia na mayuthi ndeni ahothesia mata andu mamuika na maitu kuthesia matao ni maitu ukavindani kaunda unyaukani kwa enende alamethi na mutuo wa kuicha kiko kula kutailite na ene kambuni cia kimbene makua kiko alamethi maicha kiko mavivani masilikali
elesekana andu ala mekwithiwa na makosa nimekwosiwa matami momo ma kimiao kulia andu maitu mavuti make kwa kila vandu mavuti mekiwe ndini wa matungi ala titseuvite na tikaete ndini wa area ila mwikala sia kupetanga mavuti responsibility ya thasi ya masaku ni ya ithionde serikali na nyura ya na nituithia tuithi kuete beans binga ange zaidi na kuja kwa andu maitu methia maitu metoka kila bandu uyi ndukaleke evuti bandu ite ndini wa bin nundu wethia kuyongela cost kwa serikali kuthiuthesia town yitu na wona munana ngano muturi waku ajeku tuete ubosu tina andu angi tithito tuna realize matutethia cia mathito mai participate ndini wa kuthokwanya matungi maitu ithia ta county twa kuwa west taitecha maithi mayosa kula ala private contracted waste disposal agents maithi mayukua kwa andu mayoka utuluela matungi maitu nyando mataatharisha kana netwekeye andu ma onjasosi ma ukunikela wethe wa uyoka tavetanga mavuti uithio ikua kundu yoka kweta ndeni wa beans itu ta ukwatia ndio uthio kuna mungu na vaine wulu muno. Daniel Mwonkela, Mutongwe TV, kuma musini wa Masako. Ena yanda maunduni mauimi wa mala maunduni na mboka otikacha yu methe ya matonya kuthose siendu sio sokoni ya ndisio ndeti na silikali kukwata mwanya wa mawona ni mauimi ma Doha International Horticultural Expo 2023 kuya Qatar aina ni akuya Doha ndi ya Qatar minisa wa uimi Mithika Linturi isina kuikia saiwe wena wa mawona ni aya sia movia wa uimi no yumiti kutethe sia aimi kukwata soko wa ndisi ya Asia mubangoni wa bottom up lina musangi no kutwelese nene ya musini munene wanze ya Qatar Doha Minister Muveani wa uimi Mithika Linturi kabindani kalabu ya kiasa ima witikila noena kamishana muungami wa mawona ni umanzi sionzema International Horticultural Expo ni waweta imi mama lava nze ya Kenya tameo kwa tevuso ya kuidho nzini wa mawona ni iseso ila yotwa iso vandu vailungu ya meidhanza tu leaders and the various business people around. We are going to participate in this expo by having our tent or a stand for the next 5 months, so that we can use this opportunity to be able to exhibit, to be able to bring to the world to know what Kenya is able to do, and especially in the area of trying to market and promote our various value chains in agriculture. Coffee, which of course everyone knows is an area that is of very great concern. Turi ni wongela kana muvea uwa uimi ta wiki ita mitalatala ya kuikitha kana imi upamena atandithia ni makwata ivuso ya kutamaliyo na nzisenza uvangoni wa serikali wa bottom up. We have an opportunity. We are getting support from the Qatar business people. Tea is another area, and I'm happy to learn that people here really appreciate the kind of quality of tea that comes from Kenya. Minister uota unovikia mkutanoni wa atandithia manzi valo kulile serikali ya Qatar yume mungu wa kuthawa indo vamwe na nyama kumanzi ya Kenya oweta kiita kele kukile mono atandithia vanzi ya Kenya na mono atandithia maindo. We also decided that out of the discussions that we've had, we are doing our best. We run the midnight oil to be able to open or resolve the outstanding issues, so that we can be able to export our meat from Kenya to Qatar. So the issues revolving around the foot and mouth disease and the restrictions that were put that have completely been unable for us to make entry to this market, the issues we are resolving. We already discussed the Department of Veterinary Services, and we are on course. So generally this opportunity to bring or use this expo to be able to demonstrate to the world what Kenya is doing is indeed an opportunity for us, and is something that we cannot really afford to lose. So I think we will be able in the next 5 months to really to present
very strong brands of the various value chains that we are doing in this sector, so that people that are coming from all over the world are able to have a taste of Kenyan products here from Qatar. Mwini wa 10 mwakani wa 2021 nzisia Uarabu ni kana Middle East ni seumese mungu wa kudho wanyama uvamana Indova Kenya hata nze ya Qatar bado ndia umya mungu It will open the door for a closer cooperation between the countries in different areas. We have talked about, I was really lucky and fortunate to visit Nairobi just a few weeks ago. And honestly, I was amazed by what I saw in terms of the quality of the tea, of the coffee, of the meat that I have tasted. I think we're talking here about a new market for Kenyan products. I hope soon we will start importing tea and coffee to the Qatari market. There's big consumption here of tea and coffee. We have also talked about a strengthening relation in other areas, and we will leave this open for future talks. Qatar, the state of Qatar, has a priority also in terms of strengthening relation with African countries. Guripocha Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Enende kaunti ya Masako ni mende kutethania siana muvea wa uiti na uima wa mwi kumilia siana sio kwa tanzanzo ya polio ndeni wa iseso ilaiba ni kwa kutaiwa kwa ilungu ya 5 kuma matuku muonza mwini one kuma kwe ilusi ya mbadha ula ungamete utheu na iseso yikilio mbungeni cha Kangundo ula welesia kana kuya na livoti ya ikundi ya World Health Organization kaunti ya Masako ni mwayi mwisioni wa kukwata wa polio na monokuma kaunti ya Garissa malambe wa asiana 5 ikwatekani tena wa Boniface Tuelese. Wa mwakani wa 2021 nzanzo ya polio yanenganitwe isioni cia Kangundo na kundukunge kaunti ya Masako. Sisi ke wengine okana kwesuvya na miso ya wa polio lo ninite isioni laitwanite na kaunti ya Masako na muno kaunti ya Garissa kula uwe kathete kana uvikie kuoneka tumi chambe cha kunengane ingi twisi kana itu na nenganite mwaka wa 2021 ni cha kana nundu wa kutuania na ndi ya Somali na nitwisi kana kuni kuma andu ala moka kulika refugee camp na pesia na mbingi itenzanze WHO kana muvea wa afya kwa nthi yonthe ni manethi iwe mena iseso ya kwitha na detection ya polio choni cha siana 3 kuma nthi ya Somalia ila ina ikambuni ya Adangera Garissa na twethi watutonya kwithiwa twi muisioni ithie ta nthi polio wakota siana vevinya kana nduvo wa ine na tongo isioni siandwa ni maendeka kukwatiania no kana kwanisia iseso na kunengesiana ile sinethe wa miaka 5 nzanzo ino ya polio mukulia ni kana tukwatiani isesoni yi na no kana mututethesie ni kana andu maitu metikile wito uyu wa kusanza ciana citu ni kana isianiwe no wa polio twisi kana polio mundu mwana awa ndaboa otau nitukukulia atongo imaitu na ni kana nitutonya kwithiwa kwi mathina tuendee na kunengana nzanzo eno tukethiwa ona kwina misie ila mibinge na andu matekwenda kuvingwa ingi yasia ina nthini makula kumilia cia nile sitonya kwithiwa na maonzuki wathukanyoma uima wa mwi kana mamuthamo na lamena ithiwa miaka 15 monaniche maonanyo kiwathukanyoma taileto ni meva kana mathimwe na kwikiwa ukunikili masiwe kana methiwa makwatiwe no wa polio ivindani ya tene otau twina wito wa kethiwa ni mwisi mana witha moto-ini maitu ena thina wa kwonza moko kana mau na mwana usu miaka 15 na kuthea na mwana usu ndana avaluka kana akatinwa ni kindu kana akakunwa moko kana mau mambie kukosa vinya o mana
mwana usu matakitali maitu moka ni waile kumatavya ni kana akekiwa investigation na akaetwe sibitali ila yiva kuvini kana asiwe kana ni withi wa enavoldio na nitukumya ithimo ila ile kumwa ni kana itwawe vala ile kutwawa laboratory situ ni kana mwana usu athimwe ngikilaine thime kwendeka umanyani kana nzanzo ya polio ndina uthu mwini wa ciana ationekana inengano isoviane ciana na uwu mwiso lotonya uikwata mwene thima ikete kilenze kesia kana nzanzo ino ndina utethio nthini wa ciana kuveta urichi muthuku wonthe lotonya ulikua nthini wa nzanzo ino. Polio ndina madhara kwa mundu yoyote nitwitho watu inengwa ndeto mbingi kuhusiana na polio kuyiwa polio ati yanengwa ni nzie mwe ya kusia usiai indi nienda umwakikisha kana polio ni nzanzo ila kunenga na nundu wa kusia wa usu wa polio na ndina madhara yoyote kwa utu ikekie siasa iulua iseso yi na hivyo nde tume nikenda withie ciana situ ni ciavikia kusanzwa ithi international government tuitha tuikwatania na Ministry of Public Health nikenda withie kila kana konthe nikavikia kusanzwa na wia witu ukethiawa kwithiwa to provide security na indi kuonania misie yonthe kwa utwe mukulie inyuonthe ala menge iti ziozi thwase mbinge nikenda withie ni matona kuvinguia mundu wonthe ula ukuka ukulia uthei nikenda avikie kusanza musie yonthe ikana kanete kana ikethwa itona kuvikwa nundu kwi namba ila ikethwa iandikwa gwikithia kana musie usu ni wavikwa. Kaunti ya Masako nyeneta wa Boni Mutesea. Twisonga na mbe chama cha ugicha mavata maalimu na chikiweta nzama ya kuondeka alimu TSU na ambezi nzia imbia ya kuthukumithia muvango wo wa ndama ya alimu cha lasima kana delocalization onetina wa kwithe wa serikali ya oyata itangasite kuungamia muvango u mwakani muvitu kwena na muyi munene wa kinandu cha Nat James Mauvoo ndiko ni kana UTSC yambia kunenga alimu na kukenga alimu kwa kumamba tendebe nekana kwa matuma county mwakuthi elaingi ubathukanu na meya Benjamin Mwaka no kutwalesi kio cha ndama ya alimu kuma county mwakuthiengi na kila kinaoneka kwithwa kikivya metho yote kionekana kwithwa kisiokia ingi ngwatanio ya kutetea mavata ma alimu Nat kwisila kwa mwiyi wake munene wa kinandu James Mauvoo ndiko iweta yunzama kuandika alimu TSC ni ambi ya kukenga alimu na walanywa kumamba chendeve no kana kuendesya ndama ila oyu itembetikilie niti ukwata report kuma alimoni yusioka kana kweo alimu mathamiwe na unit na kwati report na taa chaniti kwenda timane kitumini chau na wethia TSC ndi kunena kana yo ni na thamici alimu yenena tena nengi alimu promotions lakini ti aziati ona mwalimu uzu ainengo promotion ethi wowo mwene ndane andika kazia enda promotion nza wabalo thukuma ni makosa manene ma mwalimu uzu kumwa atwawenza muvango wa kuthamia alimu kuma county imwe kuthienge na ulone kineta muno ungu wa serikali mbitu withitwe wiliana na wone Nat thiweta wetete umesyo mwingi muno kwa alimu ivaluanisyo ona ni kupika bandu kethia mwetha mwalimu wa mundu ube ni waumwa atwa delocalize kundu kungi na mukatwa kundu kungi ciana na sisi ati wa stranded ciati wa itesi cha ile de kwikata na tiambi ya utunga ciana athukumi na tiambi ya utunga ciana na etina nundu musi ni wasambaratishwa na wia wo thukumi tikwane mici ni kutungia ni ya mici TSC ni yairite kumana na ningi nitende na umanithia kana kindu ki ni kindu kitekwika kisomo nesa na nicho kitumi tukwenda you ndikethe na excuse ya kwazia ainenga ya ndo promotions katika kila area pe andu mabo na pe andu matonda kosa promotions isu na make kanesanga mbe wa kwitha umathamicie uti asiati
TSC ne binda isio jila mwailite kwitha ne inyo mutumeta ndo nene mono na alimu nondo kila ne sinikana TSC na NAT na ndo mako sawa alimu. Let us be there to serve the teacher, but not to punish the teacher. Na kwena na NAT ni kanawala nyo wa localization vuiti nani una makunita muno alimu anene na anini mo na yune kindu cha kusanya ni wambe ya kuthukumithwa uvithanitwe kwa alimu itengo ni laingi muna muno alimu ala manathamiwe muno mana ya alimu ala maungamie masukulu kana head teachers paumbe yange nimo mathamiwe muno na alimu ala ange mathamiwe muno na alimu ala manengwe promotion unai deputy atongwa teacher kana unai munini unai senior teacher atongwa deputy onange mana yo alimu ma promotiwa lakini wewe aingi matiku appreciate hii promotion nundu unethia kana mwalimu su anengwe stress mbinge muno cia kumanda kulokuthi. Serikali cia kaunti ni itangazite kulikilela muvango wa TSC wa thama ya alimu nolo iskanieta delocalization na ni kindu kila NAT ya kanya zama ya kuandika alimu TSC yikatate kutunga kisomo na kondo kuthuku kulaki na atue miaka ina mawe tinane wase witu ya siati kana TSC ni ya ilete kumanya kana kwenda kwikala tunena nisi ishu winu ya kuthamia alimu undu mekwenda mwalimu la wailite kuthamwa nula wona nisi kana kwenda kuthama indi mwalimu tinona ni kana kwenda kuthama mwalimu usunde na kitumio na kimusha kuthama Vilingi wa Mauvoo kumavamu sino ilovi nye Nito Benjamin na mwaka na ene mwana musaisi ngewesu ya Benjamin mwaka ni kutunenga mwanya wa kwamba semba uthio mwone mukuve eto mothi mwone ni tukwete Mauvoo wangi Inengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini musio twako manambeni wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania Twende joo kidogo twende Yo bundi aja otwikia you apart from pattern where you know and wrong is chuno ndo nangi mena sindungi na chundo na kitu mundu wina kinengo akakosa mundu wa umukwata mbau ni kwa kana akalea kumela kina mrembo mwe unawe na kinengo cha kwana kabisa sindu cia nyumba kana interior deco kekeo baumbe halafu ikasolo umbe tukwatiane na producer wa mbali before wambo this school nikinduwezi weka nikinduwezi yumi school yu mambundi asia kindu kila nisi yeni ta ku confirm kila nisi kana ni jawo sawa vyo iziva amutongo TV ni twiyumitie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni dancer na ni MC koma na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa mbe ya saili na nusu pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mundu losa kuwa yembe timwimi mundu wa wiyane ona wa munenga yembe yeva manyula nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wesinesa kana umanthi ndwichenga maundu mesite kweta na nonginya mundu akaliuka na evinda kindu taki kenda passion kenda passion alafu sainge talanta nimbundi asia mundu na nimubundi asiata mostly nyando alangwata amakiwia withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena kosi ingi kana mundu tekitoke thene na mubundi cia kuma mundu na ketha ena wendi kondwa kwekethia ni wakwata cha kwitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwa ni wetae vaita ikia vitivyo maundu ni maku wambe otu mangomboka pe kwata
yuyu twebuti bonenge nonie wiyosu nyako ndete na gono uya maseo kwa nenda kikomba kainga uomboka uma spinach Kilobi manduga la matemange ngoko ngasuyana amobe ya by that time toba onengolo ngolo ala matemange ne meba tumeta katakata Fluensi kana eka komwene kila kenda akeke. For example nyina pushiwe nando kweka procurement. Lakini baadaye nesio enti kwida ni baba. Na ndukiatikele kutulwa ngoni ando niwe wisi wala umete na kula wendete wia ni wia Komana nake Steven MUEMA kilunguni cha wia ni wia kila wakana kwambe ya saa 12 na nateka miongo ena pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Unakuwa mji wa Bwana. It will be a place of revival. It will be a place of miracles and signs and wonders. Kitui, behold, restoration is coming to you. Pastor Wilfred Lai, in conjunction with Kitui Pastors Fellowship, invites you to Kitui Big Crusade to be held at Kitui Stadium from the 12th to the 15th of October this year, from 4 p.m. to 7:30 p.m. When you make wrong decisions in life, you will end up in hell. God has sent me to you to tell you, this is the time for you to repent, that you turn away from your wickedness and turn to God. Tuachane na watu waendelee kuteswa na wachawi ama tumalizane na wachawi. Wengine wanatumia uchawi kufanya biashara. Your time is up. Evinda ya kujiyadhela. Come, let us plunder hell to populate heaven. Ni twasogezea serikali ya kaunti ya Mombasa yimu ambane kundi ya maendeleo maunduni mwaki giz na makundi ange ni mathuthia enende kutumia nzia cia stima kwa uone kenda kusobea mawithi ulukona kuukitana waliuku wanseve ainene ya changamwe minista wa Kiwo na mawithi uluko kaunti ya Mombasa Emily Acheng Okelo eyasimo vango ubanite kubetanga uwi wa kutumia makaa na nguo kuthi stima aiweta kana kini kuolanga mawu alamaeta wa Nesiuki Angelina twalese. Ainene angaliko cia changamwe emwamba na methia kivathukanyo ya maundu ma kusuvia mawithi ululuko. Minister wa Kiwu na maundu ma mawithi ululuko va kaunti ya Mombasa Emily Acheng nowetakana kana kuukitana na mawaliuku manzeve vena vata kumandanzia kivathukanyo cia kuua ta kutumia stima vandu va kutumia ngu na mauta mata kuvungusa maua kivathukanyo. Leo hii tuko hapa Changamwe katika zoezi la kupeana hamasisho kwa jamii kuhusu masuala ya clean cooking. Tunaangazia zile mbinu mpya ambazo ni za kupikia kwa sababu sisi kama county masuala ya kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi tumeanzia jikoni. Kwa hivyo tuko na partners wetu GIZ, Clean Cooking Association pamoja na the entire team ya county. Tuko hapa tunaeleza wananchi na muhimu tunasisitiza mambo matatu. Clean cooking methods zinasaidia kupunguza health madhara ya afya ambayo yanatokana na zile makaa na moshi na soot. Ya pili pia tunaangazia ile cost ya kupika kwa sababu ukiangalia saizi mafuta ya taa yamepanda, makaa yamepanda. Nukwetekana nzia ya kutumia stima ithiwa yina uvucho munene kwimwana nthini kwithiwa oyungalama ya mikalele yiyulu muno itino thwa wa mauta kuvanda kwa kilungu kinene. Kwa hivyo kutumia mbinu mpya inahakikisha kuwa mama nyumbani anatumia pesa kidogo katika kupika. Na tatu ni katika kuimarisha mazingira. Tuna campaign ya kupunguza kutumia makaa
Kwa hivyo tuna advocate for briquette na pia tunawaeleza kuhusu electric cooking. Swali kubwa ambalo linakuja ni cost ya energy, lakini ukiangalia kama walivyoeleza wataalam, unaweza kutumia unit moja kupikia vyakula vitatu. Unaweza kutumia kupikia githeri, ukapikia sima, ukapikia mchele, na ukiangalia unit moja ni 26 shillings. Kwa hivyo itakuwa bado amesave katika ile cost. Wanawe vani wawetekana iseso yini kuvikia kutoa iswa sub county ni sionde siithanza tu va county ya Mombasa vala makundi kivathuko nyuma kuvikia kukwata Mauvoo ndesio makusovya maiko na itina kukwata ilovya ila ifadhitu ni serikali ya county ya Mombasa na mevya ila makuthuku manayone ni kana kweli molati u. So we are here as a team tukifanya hii campaign. Iko na 3 parts ambayo it will go around county-wide. Tulikuwa Kongoea jana, leo tuko Changamwe. Tukitoka hapa tunaenda sub county zingine. The first part is sensitization. The second part is to identify groups ambazo zitatrainiwa, especially kutengeneza ile improved jiko ya community. Na ya tatu ni kuwapatia support. Kuna hazina ambayo itasaidia vile vikundi kutengeneza zile jiko ndio ili ziweze kuuzwa at a subsidized rate. Maxon Mushoki kuma ikundi ni ya GIZ nukuwetakana ni makuthuku mamemu amba na serikali ya Kenya kuikithia kana tuvika mwaka wa 2028 kila musi ukethiwa na utonyo wa kutumia yiko ithiu na ila itonyo utuma energy massive ilovia aiwetakana mulati u ni wethitwe va Kenya kwa kilungu cha miaka 15 kuvikia yu. Na tuna sambaza majiko ya e-cooking kwa sababu serikali tayari saizi inashasambaza umeme kwenye Kenya mzima. About 75% of households wako na umeme. Kwa hivyo kupika na power itakuwa ni nafuu kuliko kutumia kuni au makaa. Na kwa sababu gani? Kwa sababu kwa wingi watu wanafikiria kwamba majiko ni gali. Lakini tukishirikiana na county, mambo ya sensitization na wenzetu ambao wanatengeneza majiko na kuyauza, gharama itakuja chini. Kavindani kawe MC ya wadi ya Kipevu Leila Nyache ni wathingilila vatawa alameko na siana maundu ma kivundi sioni kukwata Mauvoo ndesio ani kana maviki kusuvia mawithi ululoko kwa vamwe. Tunasema ya kwamba hii cooking ambaye tumeletewa hapa inahitaji uhamasisho mwingi sana mpaka kule mashinani, kwa sababu leo tumehamasisha hapa. Kuna mitaa mingine huku ndani yatakana pia wamama waweze kuhamasishwa. Ni mbinu nzuri ambayo pia ina save maisha saizi yamekuwa magumu. Na pia mazingira yetu, tuchunge mazingira yetu kupitia kukata miti, tuweze kusave miti yetu. Na pia nataka niseme hivi, kwa yule mama wa pale mashinani hataweza kuelewa zaidi, mwenyewe amezoea yale makaa. Mimi ningeomba tu tuweze kuhamasisha zaidi, waweze kupata uhamasisho ili mradi waokoe maisha yao pia kupitia afya zao na kupitia watoto wao katika afya zao za masuala ya moshi. Gilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Musee. Enendi alama umetisioni nomosi ya mbere ya yulu kauntini ya Embu nimeotethekana ngwatanio ya aungamei ma ubisi wa serikali nzama ila yungamite mabata ma enendi na tongo ikuma nthisi ya Ulaya. Muyumbe wa kiliombunge Geoffrey Ruku asia makundi nimeyumbanetie kwambisia ngwatanio ya maundu makwa ilio ukwati na kuukitana munyao kisioneki amemba ma ngwatanio imayonania wendi wo kuthukuma na enendi nikana kwa ilia kisioki Ben Musauno kutweleza. Ngwatanio ile savitu ya katikati wa aungamei maafisi wa serikali za maila yungamia mavata ma enendi na tongo ikuma nthisi ya Ulaya yikwatigwa kutethia enendi alama umite isioni nyomosi ya mbere ya yulu kauntini ya Embu kiukwati na kukitana na munyao ya kwamba tutaweza kuwa na ushirikiano mwema, na tukiendelea namna hii tutapata manufaa kutoka nchi ya Amerika kupitia viongozi, tuweze kusaidiana na tuweze kupata wananchi wanapata services sawa sawa kupitia serikali ya Amerika na ushirikiano ile iko na serikali ya Kenya. Sasa tuko na project za kupanda miti, tuko na project za kilimo, tumepata project ambayo sasa itakuwa supported na Nature Conservancy International
ya kupanda miti ambayo tunaita Media for Kensi. Tuko na partnership na shirika la PACJA ambayo inaitwa Pan Africa Climate Justice Alliance ambayo tunapanda mtama. Tuko na partnership na shirika ingine ambayo inaitwa Sava ambayo tunapanda ile mbegu inaitwa ama ile mmea inaitwa castor, ili na pia tunataka kupanga maneno ya ndengu, tunataka kupanga maneno ya dragon fruit, na pia tunataka kupanga maneno ya muguka ili sije ikaathirika na climate change. Hayo yote ni kwa manufaa ya watu wetu ya Mbeere North, na najua tutakuwa na ushirikiano mwema na gavana wetu ambao tunafanya kazi kwa karibu sana. Muyumbe wa kiliombunge kita Mbeere ya Geoffrey Ruku eweta tameyumbanite kwambisya ngwatanio ino ni kuondoa uniko wa mwene nthi wa Mbeere. Wananchi wa Mbeere North wangetaka yafanyike. Tumeongea maneno mingi ya climate change, tumeongea maneno ya masomo, tumeongea maneno ya digital literacy ambayo mmoja wao ametoka katika ile kampuni tunaita Oracle. Tunaweza kuwa na kufanya kazi pamoja ili tuweze kuona kwamba mashule yetu ya junior secondary school na yale ingine tunaweza pata nafasi ya kuwa na zile laboratories za computer ili tuweze kupromote digital literacy ya mashule yetu. Na moa memba mangwatanio yo ni mona ni wendi wo wa kuthukuma vamwe na ene nthi kisioni ki ni kana kukilanja ukwati. Work together and collaborate. So really looking forward to continuing the conversation in that fact. So we just all need to work together and share ideas and innovative ways to really address the issues that our world is facing in order to thrive and make money and just live really wonderful lives. So Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV nyenita wa Ben Mosao. Nande mwana musaisi ya Mauvoo asuma Ben Mosao ni matote muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendo ni wa saa itatu na nusu ni muviano ndo kusaisi ya ni muvia kwa ondala materesia kumbanya na kuwete Vilingi wa Mauvoo ni tawa Steven MUEMA teresia mwende ni wananga Mauvoo kwa nzia ya meko tuko manelengi kwa ndani kwa